Okay, this is vlogging, shopping, bulanan sama keluarga 88 Bali. Hello Cilipo. Oke, ini ada ceker karena kita tinggal jauh-jauh dari dagang bakso, nggak ada lingkungan kita. Jadinya kalau istri pengen bakso, ada. Look, bakso sepuas-puasnya, bakso ceker. Ini untuk bikin spaghetti, I love spaghetti. Untuk bagonyol. Oke. Titik, kalau ada orang yang jengkel kasih titik, biar teman. Susu semangkanya jelek kak. Ya. Okay, kita baru mulai. This is my hair. What are you doing? Wow, but what are you doing? Ini bagus. Oh, are you crying? Are you crying? What do you have to say to the crowd? Ah. Yeah, you're not crying anymore. You're on camera. Wow. Banyak kali belanja. This is how much food I eat in 1 month. More. 1 week, yeah? 1 week or 1 month? 1 week. 1 week? Hi. Hi si Gundul. Wow. Mantap. 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 Oh, mantap. Mantap. Hello, what's your name?